Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kinong snong jong snong lau sotun menta kidon hapadang kejingkerman bat kejingkemi lenti bakin sayo no ya ke ombam omdi ke bapaho. Hadin bakatnan Public Health Engineering jong kesorkar jela kelamang pisa lai point lai po klor tingka bantan om nariat tenra laos iem ban penbiang om ya kini kesnong ya umau nong rem kum kedak ban sedang no ya kini ke projek tan om labo hak kesau terek mentau nailor arajar arpo dau menteri sorkar ubakmi ya ketnat PHE ubak samlen malngyang ringkat kejing dan lang menteri sorkar bakmi ya ketnat Urban Affairs ubak hamlet sendoling ubalong ru MLA kini ketan Bat kiwai di kibalai sakilang yang kini kejelang, bu maunong rem ki kentop, yau additional CE ketnat PHE, ubak diwar, ringkat kiwai di ki officer jong kini ketnat. Nang tau advisor jong ka Dorbach nong lau sotun, ubak Mitchell Wankar, ubalong ru MDC, Kalaban Mauprem Constituency. Nang tau rangbak snong kini kesnong, ubak Lur Shah Shilla, u Secretary snong ubak ban krau sotun bat kiwai. Malamang si telur tengka, basnai serok nang tiada po Block 5, nang bagus skim juga RIDF. Ya kini hapok mentau punai November ni sayok ban putri no ya disrok waskur dekat kemudian yang tidak po Block 5 betul no sesuruh jani jong komira betul serok. Dia berkeren pada bat umbam kumdi. Dalam song sutun krisnong kebahe kebalayar bat kebupon pa. Mental ada ombak lah. Kejindon jendong song lasdun kan koi kemba prajar tam iye. Pisuhi prajar tam kino sesnong po song sutun kediman jong golong basir kai. Nomor boros kata hangni las pendam lengba kejintergam jong South Lee Kipom. Lai susi belsu ipipa kini Kipom ru tim kam terkam tikena. Lai South Lee kam terkam tikena mata kolong sedang gawe. Bun sedang kerja. Tentang ya semua dia bun telefon call apa senang yang baham kapam gamlang di jarum ter. Tengah semua kita ingat. Maksud nak run yang ji bawa besar si phone ingat. Nrai om Karbala ni pesan ban penbiang ya tegi pom. Tegi situ haduk kano tegi pom kila ban syah. Tengah layak ban khot iba wahid buat nombri. Apa kamera juga lagi kena bari ngong pek. Tegi pom te dah softly terkam terway digimtit kinlong gumno tigalong I ba in prepare no ya ke estimate ke batumai nam taki plan nam taki softly pom kram bala kini pom terkam tikala softly kemot larang buon ko tiga syumru ke bude ke por akabat jong minister ba ya proposal ke bangan sai nam taki softly pom subha banira na ano da batumai mo Mereka pemberi barang bah. Tiba awal barang beri, nanti pelak kerek, ya kata. Pelak kerek, lekor I, di tempat bawah iwan di bawah samlin, di akbar dopi hak bendiman. Emeli lokal mi hak bendiman baik. Nam tak rusong jong los otun, mo. Di bawah samlin, dengan sepuluh piek ni ke proposal ke bawah selek lembaga department, di kembali presumkia kita mata, sumkia sakri South di Kepom. Kembali ke song sutun kanum kedua. Kabaning kong kalong kumnoban pendat ya ka upar silong water supply scheme kabalong ka scheme kabahe bat katay ka scheme ladang nyimpat la ban pendat kibon kisnong kibasakta kibamla ban pendat dakiway ka scheme bat mai pan lada 4 la ban pendat ya tiga scheme kabahe te kumtang ilai kran bat labut dien suai tiga upar silong bat anda lai kran ngalalap baka jingduna kalong baka pisa ke biang ide benyo na ka central government kadang sokon te komtang la sim kia leng ba ka jing kran bat MLA jongki bat ngilai kran ni ofsar bat hadien ngila lechdalhi dalade bat ki ofsar umno ban pelait no ya ka ke pisa knang ba ka te ka upar silong water supply scheme kan long no kasnong kabalayo eta ko umbam umdi leng ba ka te scheme bat ka de ru manta pilai pi ki balik upar silong trai yo pilai dan kam seblok pilai ki pipeline kila ya chai
bat kala khi biang ka kam leng ba ka jing bot dien wa malay jong pi ba ham lan ke ba pi trei nam ta kon si ngai i ba pi long chau bria wa don ka jing ket kli bat kham pam habe dei ba ka skim si bon ki so tordot ki don namar ka skim PHE habangi ai kanu ka skim ha shlong ngimla ban penyai ki pipeline na ki jaka simen ni hab ya de na ka surok PWD te habade ka bentaru hante banti ka surok ban tapi ki pipe sepo bat hadin kata ni haban pen hapat ka surok temut nak yang PHE ka hapsil ka pisa syaka PWD te mentai ka neru ngilai song perkat lang kumnoan penyo ya katakas pisa banne ya taka restoration of war nam taka PWD bat menta kalayat sakman